le hei tun truma chuanin rambosan ral tlan chung changa thule hla aron nei ve tlat maya engpon isela video kan en howanga hei tun lai chu ral tlan isu aliana muntina poi khoina engemu athleng zowa tin kan hriat lem lawa poi khoina thleng te po a nge in rin om boka engpon ise rambosa hian eng chiangi a soi ngai thla ho potang ral tlanin kong shen zuar chun pachanga kan kholaya mi anom treu lain aru ka ral poni lo wal aul to ka avit lai thala kha in lo mu karinga kha video kha ka muwa ke ju thin rim thak ka tikop maya tekanin invit ni min lama invit chung chang kha aron soya raltlanan ni mod ni lo ni engpon ise khatianga tharum tho na kha chu a thalo tin mi pui tamlai chhun eng lai chhun pachanga midang vit ngam kanom to hi amang an thla kani o rambo sapo raltlan chung changa aron thin rim ve to ning he ina langa athu soi kan ngai thla zelang tin a hlawom ka ti boka kan che thak hi chu ngai to te ka chu ka ngai dan ania amar chu tu na hian sapet ko ta sang te waime bran sang ral tlan chung chang hi an ngai tu mek ti ka ria tin tikhanin aron soya sapet quarter sang OMA 10 raltlan chung chang an ngai tu mek ti in information min ron pe ya kan unaw te an niya khoi thak tam takan om amaro chu dambo chi anom zela wangin engemu malak na hi chu a omangai ni kan en leang tin kan sarkar te po hian uluk te ke ngai tu karinga he hi chu thurum the tho engama chu an ron ti chuanga ya keima ngai dana a chan chu that duam ringo thian lo rambo sakhan tikhanin aron soita a that duam ringo thi ani lo watiani adik vena lai te po omani hei ratlan isu chungchang hetiang emema kan boi puina chan pakhat chu zozun page nei to pa wang khania mizoram mi puita chunga lung oina reng nei lova tin ratlan sum ei ruang ten min ron puwa mizoram mi puite a chetheyang beri mizoram min ron beya min ron soya ti hianin ratlan le mizote inkara khemaron zepa boina aron thlena ti hen raltan isu aron alta loya chu mai pialama raltan thil ti sualan omin an thawanga ron haule zel khang khanin sualna apun lun tir tatlata zozum page wanga hetiang boruak thleng hi ani po tila kan soi sual tam lawang ti chuanin rambosa te hial ti hian an ron tong chuak ta eng poni sela raltan chungchang hi chu sarkar ani mo NGO ten tun aya thado zoka an ngai tu hi chu angai ve ni o kan em le photang kan hlau om thei tur kan pai ti min an hriat lo chu min zuam mai sakete rule te po hi takala mulo kan tom lutuk amaro chu anbula taka muila kan du dai kan om don lo re renga chan chu an voi khat cheta min ti sevek thei ti kan hriat wanga ni North Korea te po khi nuclear ral thuama nei ta tu tan ma wa zuam ve ringot thei ni lo Mizoram an ron kalan ya thatakin kan lo dorang ramral mu ngani amar zu kan hlau om thei ti revero se kan hlau om thei ti min an hri lo zo min zuam mai zu ke zu ka ngai dan ni le ei rambo sa thu soi hi ngai tu na ti thui khop mai zai dam le tuk te ngil nei le tuk te le mi chunga lo that le tuk te hi min zuam pha na na an man dai chuanin a that lo ve na lai kha om thei tlatani North Korea thleng in ti khan en tir na na ron soi chuak ta a mizo te po hi mizoram a cheng ram leilung fa te po hi thin rim ve thei tharum tho ve thei kan ni zia hi hrevero se aron ti na tlukania engponi sela unaw kan nia a chetheyang bera in ti hi chu a thalo chung te chu ni ma sela a om thadu lo tlem te hi chu kan dim lo wangai chu tiang ani lo chuanin mi om thadu lo te awangin a om tha te inkara in khot na le in mel mak na te hi a chuak mayang te la om sarkar point chak takin maron la sela tin NGO sang te point thu chu hi ron nei toro se mi om thadu lo na na hi chu eng mo an threm ve zelo chuanin mi pui tam zok ril ru hi adang lam ve thei ti kan hria ta hun to khop mai oleng poni sela rambo sa thu soi a bula tang kan ngai thalenga ti chuanin hei mizoram aw o hian in thule hlaron ne chu kan ngai thlabok don nia ral tanin kong shen zuar chun pachanga kan kholaya mi anom treu lain aru ka ral poni lo wal aul to ka avit lai thala kha
in lo mu ka ringa kha video kha ka muwa ke ju thin rim thak ka ti khop maya tin a hlau om ka ti boka kan che thak hi chu ngai to ti ka ju ka ri ka ngai dan ania amar chu tu na hian sepet ko ta sang te YMA bran sang ral tang chung chang hi an ngai tu mek ti ka ria tin kan sarkar te po hian uluk te ke ngai tu ka ringa he chu thurum the tho enga ma chu an ron ti chuanga ya ke ma ngai dana a chan chu that duam ringo thi ni lo kan hlau om thei tur kan pai ti min an hriat lo chu min zuam mai sakei te rule te po hi takala mulo kan tom lutuk amaro chu anbula taka muila kan du dai kan om don ore renga chan chu an voi khat che ta min ti sevek thei ti kan hriat wanga ni North Korea te po khi nuclear ral thuama nei ta tu tan ma wa zuam ve ringo thei ni lo Mizoram an ron kalan ya thatakin kan lo dorang ram ral mu ngani amar chu kan hlau om thei ti hre vero se kan hlau om thei ti min an hriat lo chu min zuam mai chu ke chu ka ngai dan ni le ti chuanin hei social activist kan nei Mizoram au o tia ajila mai inda vial thamuan puya hianin home minister pusap dang ale kha ral tlan chungchang athon rup maya engpo ni sela kan chiar photange barmaral tlan hote din mun dik tak chu hriat chian jok theinan tlangwal muan puya le kha hi uluk takin chiar sak ve hlomang u information rin tla kani ye tim pu hriat changte in ron komena true aizol ni somni parukmar sang ni somni panga the Minister of Home Department Government of Mizoram subject hian ral tlan refugee chungchanga malaturangen na le Supreme Court thupek anga Mizoram State Police Accountability Commission mi spec function tir thuai turangen na arontia tisuanin sar masain chibai kabu kache ni som pakhat mar sang ni somni panga khan ral tlan chungchanga Union Home Minister ne na Governor kaltlangin lekha kalau thelu to Union Home Minister baka Mizoram Home Secretary tetsu kalau petel to boka ral tlan refugee illegal immigrant sa wangin khovel ram thren khat chuan harsat na lian tak an machon meka keini Mizoram ngei po kan che vel ram boya wangin kan unaute kan rama an ron tlan luta United Nations Refugee Convention 1951 le 1961 Refugee Protocol India chu signatory ani lo baka Ministry of Home Affairs chuan a bikin Myanmar atanga ral tlan North East State alo lutet chu India sarkar in a pom theilo thule ramri uluk taka veng thatura hriat tir kan ni lain kan unaw te harsana to hre thiamin Mizoram sarkar NGO le mi puipo in kan phak to ka lo tuam hlomin kan unaw te Myanmar Bangladesh Manipur atanga ral tlana lo lu tharsana tok te hre thiam takin kan lo kuang ko Mizoram hi state ral muang le zalen kanin ti thina heng changcho hiang kan zalen na kan man sual theya wangin chung khleng theila kamin veng turin dan si amania law and order ken ko le rammi puite himna pekhi state sarkar mo phurna niya tunlai social media kan unaw ral tlan te laka thik thu pek chet na le heng ral tlan kan lo don son na konga diktok lo thil om theiniya alana wangin mi pui phun thoma lian hle he thil hi unaw kara harsana lian jok thlen theya ni wangin hnuaya rotna karon thlen te hi rang taka Mizoram Home Department in ngai poimo ma min lak sak turin ka nge na che aron ti riap me eng chi ange aron zia hre turin kan share zelang ral tlan chungchangen na sarkar in ral tlan dan hnuaya khua khiro se tun din huna sarkar in a chiar thei china ral tlan singli sang khat zathum somnga panga vel Mizoram an ommek ni ina langa Mizoram ral tlan za soidik a har thule mun thren khata olsam taka lu theina a oma wanga ral tlan za danglam theile Mizoram ral tlan tele sumdong tenen lut anim pola wangin anza hriata har thu chu assembly house isoya kan unaw te har satna tok ron lu zinga rem chana zonga dam phallo manga sumdo na khoi anom thrini ina lang boka Mizoram sarkar in ral tlan status sa pek zinga
du huna Mizoram lut le chuak thin te hi illegal immigrants angin sarkar hian a en nge raltlan status a pe ve zok ti hi bipui zo na ania hei hi Mizoram sarkar po adin na ti chiang turin kangena du huna Mizoram lut le chuak theya raltlan le kanram ri kan da zalen na hian hong thalo zok anei meka wang le tun aya na sa zok kan zo lo tur boina kanin siam theya wangin da nuai raltlan kho kirvat turin le sarkarin raltlan status a pek le chin ani lo du huna Mizoram lut le chuak thin te chu dananga anchunga action la kani theinan le ramri ven him konga khau le film kur zoka mala turin kange na che aron tia home minister pusap danga lekha ron thon riep me ni okan chiar zelang aral tlante sum dona dan noya kalpui turin ram dan ding lai le kalphung the Mizoram Trade Article Licensing and Control Order 13 November 1987, the Mizoram Market Regulation and Facilitation Act, the Mizoram Shop and Establishment Act, the Mizoram Street Vendor Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act, the Foreigner Act 1946 nei kan niya dani na phut ang tilawle sarkar he puina tel lova sumdon na kalpui le document lem mga sumdon theina tura malakhi dambo chiat na le ramdan ding lai za lo na niya etiang thil ti hira tlan mai ba ka namdang mi sumdon na kalpui thin mi puya soi thoma na sat ema wangin heng thil ti an om lo nan sarkar hian tun aya khau zok le film khur zoka sumdon na konga ral tlante akhu akhir atrul tak zeta kan unaw ral tlanten na an tho na le ei baran zo na konga sarkar riat puina hnuaya danang taka an ti theinan sarkar po in ruah man na thazok siam sak turing kan nge na che heng ba ka hian sumdon na atana ram hnuaya ei thei thlai le thei thilzik le tuai lam ruwa mau tuai chi hrang environment resource an lak chu dan chung changa po zirti na pek an ma mo tak zeta hi kan environment hong theiani wangin hemi chung changa po hian khua khirna engem bo chen kalpui turing kangen bokache aron tia hei kan chiar zo ma in hei thingthlang lama po raltlan engem bo zatan oma thren khat phei chuan in zupol po kumdang angin atam lo raltlanin a sazukuan laya thangan kaman man rem zautin mau tuai ro tuai le luidunga kan nung cha te thlengin raltlan lam panghian an vai zo zela Mizoram a cheng kho le tui dik tak te min makhal zel ti pol te po an oma tin hei aizol veng thren khata phei chuanin a in hlo na lo fare thi raltlan hian an ti niam na sa a na hi awan pha ti tok te po an oma eng po ni se sarkar la hian ma an la ka ngai tin sumdong thren khat lung oi lo po engem bo zat an om to atrula ni chuan raltlan unau te awanga eizon nak konga harsana tok te po kan ron la kom chho tura nga yang o kan chiar chun som le ang aral tlante lir thei khal chung chang Mizoram aral tlan ron lu zinga driving license nei or siam an om theini ina langa danang khapa India Mizoram ron lut dan noya lir thei khal phalna international driving permit IDP license nei lo lir thei khal an tam le ni ina hriat bo hei po hi dananga kalpui tur le khuakira dan phalo thil ti tu te chunga action la ka ni theina mala turing ka ngen boka che aron tilea hei adik hei poi kan soi bel lo kan hnung do kan far kon lama ral tlan ninge ya angai tena an tha tak far kon pa nu pui kha kan va komba ti chonin kalkong vela 125 kan tiang mai hianin met en renga a khochaklam unaw te an ni ti hriat ngoi ngoi ti khanin an du na an lir thein an veiwa ka tin 125 kherlo po Mizoram in register thap motor kha du in an lo nei theya tin an khal kol boka etiang dam bo che nei cho sarkar point en liam lo sela atrakhop mai o kan chiar chun som le ang ral tlan ram lei chung changa Mizoram ram nei thei Mizoram cheng het an chung te January ni som ni paruk sang kha zakwa som nga malama Mizoram cheng to emo India ram president in constitution article 34 one noya Mizoram state tan big schedule tribe a puante an niya sarkar in phalna ape masa ani lo chuan tribal ni lo hna ram leitir phal ani lo the Mizoram Land Revenue Act 2013 hun engemotikal ta trangkha Mizoram pon le chunga om Mizoram in mun lo ram lei thei kan soi ang ni lo ten aizo le khodang thren khata in le in mun lo ram sum tam taka le soi tura om thina angam hoi hne na ram leitir zel mai hi kan ram le nam ta na poi theya
Mizoram khole tui diktak an ni MT le danin phalna apek ni loram leitu le shaltu chuizui na konga tun naya khauzoka kalpui ture ral tlan le namdang danin phalna apek ni lo ten ram an nei theina tur konga hriat puina lo pe chok tu te thlenga hremna pek an ni theina tur le ral tlan thren khat in mun loram nei leite dap chua konga nasa zoka mala turing kange na che heng ba ka hiam Mizoram chunga chibil in thliar theina om thei zonga in building sakang chi zong zong po dap chuaka dan anga mala thuai turing kange che ani aron tia ral tlan document lem siam lo tura khu akhir Secretary Board and Management Ministry of Home Affairs Government of India Chairmanship na hnuaya det ni somni pakhat thakat sang ni somni panga meeting thurelin Myanmar le Bangladesh rambuaya wanga Mizoram chunga ral tlan lo lut tele ramdang me te chu heng India khole tui kan ni na lantir na tura le ka voters ID Aadhaar card birth certificate residential certificate te hi an nei verem tilova khi nga chunga kan soi point frang te khi heng document manga nei tumle alem CMT ran om photrin heng document lem manga Mizoram Sarkar MPSC na ruak khenga na deal nana mang an omlo nana fake document CMT le asiam sak thin tu te baka hriat puina lekha recommendation letter lo pe thin thlenga hremna petur le tun aya film kur le khauzoka mala turin kange na che aron tia he an soi thina FB lama hianin a ID card kan siam thei Aadhaar card birth certificate engkim kan siam thei tia posi a omfawa hengi chu sarkar point ma an lak ve vat thi atul to tak zet ani heng ral tlan chungchang rot na sang karon thlente hi tun haya Mizoram mi pui le kan unaw ral tlan ron lutte inkara in mu thiam lo na thlen thei thil a thlen ba ka zanreya kholaya hriam lek chunga wak thinan omni ten a hriata lawless society city kan ni lo nan NGO chawa in ngatlova enforcement ta thom chak tur le tunaya chhun le zan police patrolling po khongzoka kalpuya emergency vehicle police station a pakhat chaw an kol te hi thom chak turin le heng konga malak khi sarkar mo phurna ani ange ya min ngai poimo sak turin kangen che ani aron tia hei Mizoram au o VL thamon puya thuzia khi apoimo viau maya sarkar lampo in ma an la tura ngai latin NGO sang te pon ma an la tura ngai ang o athuzia khian aron phun kim ema kan soibel to lo me ang ole kan du tok le photang